Добре дојдовте во процес. Добре дојде и за мојата гостинка, доктор Рсовац Снежана, педијатар, пулмолог, началник на педијатрската интензивна нега на Универзитетската клиника. Hvala na pozivu, hvala na dobrodošlici, hvala. Доктор Рсовац е веќе 1 месец во Македонија, поточно на клиниката за гинекологија и акушерство, како експерт, со цел да помогне да се лоцираат ризик факторите за високата смртност на новороденчињата кај нас и да помогне како да се реши овој голем проблем. На чија покана сте тука и колку време ќе останете? Poziv mi je uputio ministar i direktorka ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra u Skoplju. I na osnovu tog preliminarnog razgovora ja sam shvatila da postoji zaista problem koji je u fazi već na neki način rešavanja, ali da nikad nije na odmet da treba pomoć. Tako je, ljudi koji možda imaju više iskustva sa sličnim problemom, jer je i Srbija prošla kroz ovaj period visoke smrtnosti novorođenčadi, pomognu. A mislim da je lakše kada dođe neko ko je iz istih nekih mentalnih sredina i sa sličnim problemima, da mnogo bolje može da sagleda, jer ima i svoje lično iskustvo, nego recimo neko ko dolazi iz visoko razvijene zemlje gde je to uređeno godinama, decenijama unazad i onda je neprilagođen ovim uslovima. I ne može da go shvati duри i našиот ментален склоп. I način na koji smo do sada radili, jer mi smo ipak bili jedna zemlja i zdravstveni sistem je bio negde taj polazni za sve kasnije republičke državne nove zdravstvene sisteme i vučemo iz tih još vremena određene probleme koji se više ili manje brže u nekim sredinama rešavaju u zavisnosti da li su te republike bivše postale članice Evropske unije ili se samo kandiduju. Ali svakako medicina je nauka koja nije samo nauka u prazno, nego je nešto što mi učimo da bismo konkretno pomogli pacijentima i samim tim zahteva od lekara ne samo da non stop uči i da prati šta se dešava u svetu, nego da to isto i primeni u svojoj sredini. Не ми кажавте колку време ќе останете, прецизирано ли? За sada je precizirano da budem minimum 3 meseca. Negde se razmišlja o 6 meseci, ali to ćemo videti na osnovu tempa kako će se razvoja ovih, onoga zbog čega sam ja u stvari angažovana. Што воочивте кога прв пат дојдовте на клиниката за гинекологија и акушерство? Што си рековте? Da samo kažem da sam ja već 2,5 godine dolazila kao lekar intenzivista u sklopu programa kardiohirurgije na dečiju kliniku za hiruška oboljenja i tamo već imala susret sa problemima koji postoje u vašem zdravstvu. Pa onda sam sada više manje bila pripremljena na određene stvari koje sam i očekivala i koje su mi predočene da su problematične. Ono što je dobro, to je da cela ta neonatologija, pogotovo odeljenje intenzivne nege i terapije, su na velikom prostoru. To je preduslov za neko savladavanje interhospitalnih infekcija, ali ono što je isto vidno, to je da u tehnološkom smislu i obezbeđenosti potrošnog materijala, sanitarija, lekova, postoje brojni problemi. Nije dovoljno nabavljene nove tehnologije, postojećih aparata to je respiratora ima dovoljno za svako mesto, ali to je tehnologija koja je stara 20 godina. Ne kažem da ne može dobro da funkcioniše. Oni svi dobro funkcionišu i prolaze stalni servis, jer bez toga ne bi mogli da se primene. Ali je opseg terapijskih mogućnosti manji nego što nude sada novi moderni aparati. I ja, pošto radim u Beogradu sa tom modernom tehnologijom, znam kako treba
šta treba nabaviti i kako obučiti ljude koji imaju vanredno znanje. Lekari su jako obrazovani, ali prosto nisu bili u prilici da rade sa takvom vrstom tehnologije aparata. Kimungo, kažete li to na ministrat? Da. Дека треба опрема која што во изминатите години се набавуваше, но за жал не таму каде што треба. Ja ne da pričam, ja uvek pišem. Правите извештај? Ja pravim izveštaje. И ги доставувате до? Доставljam директору клинике и министру. Кој е најголемиот ризик фактор за така висока смртност на новороденчиња кај нас? Бидејќи се посочува клиниката за гинекологија, бидејќи е таа една и единствена за таков тип да ги прифати недоносени. Tako je, preterminsku decu. Ovo je u stvari koncept koji malo me iznenadio, jer pri ginekološko-akušerskim klinikama obično su intenzivne nege kraćeg vremenskog perioda zadržavanja dece i obično su pri nekim dečijim klinikama te i za duže praćenje ili dužu hospitalizaciju ili institut samo za preterminsku decu. Međutim, ovde je postojeće tako kako jeste i oni jesu zaista jedini centar koji se bavi toliko velikim brojem te visokorizične grupe beba koje se rađaju pre termina. Tako da i u svetu... Која е причината кај нас секаде, значи ризик факторот за такви мали 25-та, 6-та недела, велики се број. ризични. Но кој е ризик факторот кој што доведува или е тоа склоп од повеќе фактори? Više faktora. Може ли да ми ги наведете? Naravno, ja ću krenuti od početka, znači od trudnoće. Način na koji se trudnoća prati, bremenitost, je li tako kod vas? Tako je. Isto je. Tako je, isto je, kao i kod nas bremenitost. Dakle, žene koje su ostale trudne i koje trebaju da budu preopraćene od strane svojih ginekologa moraju da imaju redovne kontrole. To je jedna stvar. Druga stvar, visoki rizik je zato što dosta žene je sklono gojaznosti ili metaboličkim poremećajima. To sve uslovljava da te trudnoće se završe pre vremena iz razloga razvoja preeklampsije, klampsije, stanja visokih pritisaka i drugih stanja koji ugrožavaju i majku i bebu koju nosi u svom stomaku. Drugi faktor je... Тоа значи дека матичните гинеколози треба да обратат внимание на овие жени, а и жените да прават редовни контроли. Da, u stvari treba jedna akcija, prosto to su mlade žene. Ja sve kažem da je sve ispod 45 godina mlado, ali to, pogotovo te ispod 30 godina, moraju da budu bolje kondicionirane fizički, zato što svi metabolički problemi veoma utiču na da li će se izneti trudnoća kako treba, bez rizika, bez komplikacije ili će se iskomplikovati. Druga stvar kada govorimo o trudnicama su infekcije. Zašto dolazi do tih infekcija? Najčešći razlog je one nisu podvrgnute nikakvim invazivnim procedurama. Ne govorim sad o rizičnim trudnoćama pa majkama koje moraju da, budućim majkama koje moraju da leže u bolnici. Ne, ove žene dolaze već sa infekcijama od kuće. I to je isto drugi veliki problem. Znači, treba i na tom delu poraditi. I treća stvar je što sve više imamo takozvane in vitro ili IVF-a, tih tako začetih beba iz, da kažem, veštačkih oplodnji, a one su, pa neću reći sklonije preterminskom rađanju, ali i negde u svetu više nisu ni rizične grupe, ali dok se to ne uhoda, pogotovo u zemljama koje su srednje ili slabo razvijene, a mislim da i Srbija i Makedonija spadaju u srednje razvijene zemlje, na osnovu BPD-a i svega ostalog, nacionalnog dohotka srednjeg, da zahtevaju pooštrene mere i ne može se baš u potpunosti primeniti model vođenja trudnoće kao što je to u Engleskoj i u Nemačkoj, gde žene idu kod svojih ginekologa
babice ih, tehničari ih porađuju, one odmah prihvataju bebu, ostaju jedan dan i idu kući. Bukvalno tako. Ovde tako nije, zato što postoje brojni rizikofaktori koji su van bolnice. Kada govorimo o bebama i riziku za rađanje preterminske dece, onda su to neke anomalije u samoj razvoju i ploda i placente i krvnih sudova, infekcije koje takođe se prenose tokom trudnoće na bebu transplacentarno i rizikofaktori za kasniju bolest dece su i uslovi samog rađanja, odnosno način na koji je dete došlo na svet. Što je so interhospitalните infekции? Дали на клиниката за гинекологија и акушерство на вистина е толку висок процентот на интерхоспитални инфекции или се тоа само обвинувања? Што затекнавте вие и kako da se izborime? Ovako, što se tiče, svaka bolnica ima problem sa intrahospitalnom infekcijom. Bolnica koja tvrdi da nema problem sa intrahospitalnom infekcijom, znači da ne radi dobro epidemiologiju i epidemiološke mere. Znači, potpuno je jasno da u bolničkim uslovima vi imate stalno prisutne više manje sojeve. I to je jedan od velikih problema u svetskoj medicini i mnogi guideline-ovi vodiči, da kažem, se bave upravo eradikacijom, ali i načinom na koji treba kontrolisati te intrahospitalne infekcije. Jeste, ovde ih ima. Ima ih iz razloga, one ne moraju da se dokažu hemokulturom. Znači, ne morate da imate pozitivnu hemokulturu pa da kažete da je došlo do razvoja nozokomijalne ili intrahospitalne infekcije, već se prate neki drugi... За публиката да објасниме дека се тоа болнички инфекции кои што се добиваат таму. Тако е. Стекнуваат таму. Ризик je svako preterminsko dete jer je nezrelo. Ono nema dovoljno izgrađen imunni sistem. Dete je najčešće na mehaničkoj ventilaciji, diše preko tubusa i aparata. To je takođe put za unos infekcije. Svaka venska linija zahteva dobro održavanje i rad u takozvanim aseptičnim uslovima, da se dobro sprovede sterilizacija polja rada i tu ima više stavki. Stavke su pod jedan što potrošni materijal koji se treba obezbediti nije u dovoljnoj meri obezbeđen. Duge linije za male bebe ili centralni venski kateteri, kada se plasiraju, moraju se plasirati kao u operativnoj sali kada se radi sa pacijentom, znači pod strogo kontrolisanim uslovima, ali i nakon toga uzimanje, uzorkovanje krvi, davanje terapije takođe zahteva proceduru tačno kako prići, kako dezinfikovati mesto, kako postaviti novu vensku liniju, kako održavati taj venski put. I tu je problem. Tu je problem zato što nema registrovanih potrošnih materijala, lekova i sanitetskog materijala, jer ne postoji ovde nijedan predstavnik za, recimo, duge linije. Ja sam tražila, nema. Nemate za inhalatorni azotoksid koji je vodeći način lečenja plućne hipertenzije kod beba. Nemate masu stvari. Zato što, kao što u Srbiji postoji ALIMS, pretpostavljam da i ovde postoji agencija za registraciju lekova i potrošnog materijala. To je se vika Malmet. Tako je. Međutim, da bi nešto se registrovalo, farmaceutska kuća ili kuća koja treba da uvozi taj sanitetski materijal mora da priloži, da zahteva uvoz. Da li oni smatraju da se to ne isplati njima u materijalnom smislu? Slušnost, nije, nemame za sanitetski materijal, imame za lekove. Pa, znate, to je sve nova tehnologija. Ako nemate PIC line uopšte registrovan kao mogućnost, to je duga linija. To je kroz perifernu venu maloj bebi se plasira put kojim se stiže do velikih krvnih sudova. I na taj način ta mala beba može da prima visoko osmolarne rastvore, visoko koncentrovane rastvore, kao što, jer recimo moraju da se hrane putem vene. A ako vi to plasirate na one kratke braunile, one što idu u venu, vi imate mogućnost da dalje
taj visoko osmolarni rastvor zapali tu venu i da ta vena obliteriše, uđe u vaskulitis ili bilo kakvu drugu poremeće, mislim, infekciju, zapaljenje, da prosto vi i tako. Se suzda još jedan problem. Još jedan problem, ne rešavate ništa. Znači, da bi se nešto moglo uvesti, mora se registrovati, mora postojati registracija, zato i tu je veliki problem. Onda to mora ići na neki drugi način, preko hitnih nabavki. Ali ja bih voljela da neko sprovede, da kažem, cost-benefit studiju i da tačno, to je vrlo lako ući u trag, koliko se uštedi ukoliko se ne uvozi po hitnoj proceduri, nego se to registruje i dovede se cena na neku pristojnu vrednost. Jer, nažalost, moderna medicina, pogotovo intenzivna nega, su skupe. One su jako skupe. Ali nivo zdravstvenog sistema meri se kroz broj operacija, i to ne običnih operacija, nego neurohiruških, kardiohiruških, neonatalnih operacija, zatim kroz broj transplantacija i kroz rad intenzivne nege. To su vam pokazatelji u stvari nivoa samog pružanja zdravstvene usluge kada ne govorimo o prevenciji koja je po meni takođe jako bitna. I na koje nivo je zdravstveni sistem? To zborova na koje nivo nije zdravstveni sistem? Da. Prvo, to je potpuno neujednačeno. Drugo, dosta je dugo, očigledno, svaka klinika bila prepuštena sama sebi. Ja sam imala priliku juče da odem u posetu kolegama na dečijoj klinici, na njihovoj intenzivnoj nezi, koja je i pediatrijska i neonatalna, a znam kolege sa brojnih skupova. Oni su, evo, juče su po prvi put pustili aparat visokofrekventni, ja sam bila tamo, jer ja to radim već 20 godina, imam taj aparat, i onda prosto kolege imaju znanje, znaju dalje da prate pacijenta. Mi smo se veoma brzo i lako dogovorili. Trebao je samo jedan puš, ali isto tako vidim da je taj aparat nabavljen kroz donacije. I to aparat što kaj vas go ima pred 20 godini? Da. Ovo su Dregerovi 8000 i to kogod zna, bavi se mehaničkom ventilacijom, respiratorima, zna koliko je vremena proteklo od kad je taj model izašao na tržište. Nema potrebe da ja kažem koliko su stari. Oni mogu biti novi, sad su napravljeni, ali u tehnološkom smislu to je tehnologija koja se pojavila prvi put pre sigurno 20 godina. Imamo li problem sa medicinski kadar? Ima li dovoljno lekari, dovoljno medicinski sestri? Da li su dobro obučeni ili im treba edukacija? Kako vi rabotite sa njih? Ja sam ovih mesec dana radila barabar sa njima, što kaže barabar. To znači svaki dan sam bila tamo, oni imaju jutarnji sastanak. Kako vi izgleda jedan den tamo? Ja dođem, preslučam se, uđem u intenzivnu negu i sačekam kolege i oni imaju taj jutarnji sastanak, vrate se i onda se okupimo i idemo. To je ogromna intenzivna nega, tu imate 30 inkubatora minimum. Da li je dovoljno? Ma to je više nego dovoljno jer nemate sestara da to pokriju. Znate, vi možete da gurate koliko hoćete inkubatore. Mora da se zna koliko sestra može da postigne. Jer sestra je u intenzivnoj nezi jedan veoma bitan deo celog sistema. Ja kažem, podjednako važna kao i doktor. Ništa meni ne vredi da ja pišem terapiju ako ja nemam saradnika koji to može da sprovede. Ili saradnika koji će meni na vreme ne samo da aparati klikću i bipću, nego da žena ili muškarac koji rade na mestu medicinskog tehničara, to je sestre, na vreme signaliziraju, a one najbolje prepoznaju promenu jer su non stop pored beba. Međutim, ako vi imate samo 2 sestre na, 8 respiratora, 8 dece na respiratorima, one moraju da ulože dupli napor i stvarno se iscrpljuju. One uspevaju sve, ali to je samo zato što one zaista ginu i vole taj posao. U smeni ih ima 8.
To nije dovoljno, mislim, ali oni nemaju uopšte mogućnosti u ovom trenutku da povećaju taj staf medicinskih sestara, mada će se raditi na tome. A što se tiče lekara, oni su vrlo zainteresovani, obrazovani, čitaju, ali prosto oni nisu imali priliku da rade sa tim novim aparatima, da plasiraju centralne venske linije, da plasiraju arterijske linije, da ima tu još mnogo stvari, korelacije sa drugim službama i tako. Poznato je дека малку се таму со години нарушени меѓучовечките односи, така, меѓу лекарите. Работите ли во тој дел? Како успевате таа спрега да ја постигнете, бидејќи тоа на некој начин се одразува во работењето? Ja sam uopšte zagovornik da je lepo ako u kolektivu postoji jedna koherentnost, to je zajedništvo, ali sam i za to da to zajedništvo prvenstveno bude u okviru brige oko pacijenata. I ono što je meni prioritet, to je da ujednačim kriterijum lečenja kod pacijenata, kao što i oni to žele. Znači, mi se nalazimo na istom zadatku. Nisam ja tu došla da ih nešto kritikujem ili ja sam prosto pomoć njima da negde ne moraju, znate, drugačije je to kada neko ko to radi bude pored vas pa vas uvodi u posao i vi učite tu na licu mesta. Pri tome ja ne oslanjam se u tom lečenju na moje iskustvo. Pogrešno je na osnovu iskustva učiti. Znate, to je stari koncept medicine. Uči se na osnovu medicinskih dokaza i to evo upravo radimo. Mi uvodimo polako protokole da bismo prvo doveli sve na jedan isti nivo, a onda ćemo nadograđivati sve to jer svaka beba je individua za sebe. Ali prvo ovo da se negde iskristališe. Имаме ние медицина базирана на докази, но жално е кога немаме лекови и медицински потрошен материјал, па затоа се лекарите фрустрирани и спречени да го работат тоа што треба да го Apsolutno, ja to razumem, apsolutno. Znate, ja recimo na dečjoj klinici gde radim, na odeljenju intenzivne nege, imam i već 20 godina visoko frekventni, imam 3 takva aparata, a imam inače duplo manje pacijenata nego što oni imaju. Onda imam aparat koji menja bubrežnu funkciju, znači venovenska kontinuirana hemodijafiltracija. 2 aparata koja uključujem i kod prematurusa kada ne mokre, kada imaju ugroženu bubrežnu insuficijenciju, kada imaju ugroženu bubreg, imaju bubrežnu insuficijenciju, da bi taj bubreg oporavila. Čak sam imala i dete koje je twin to twin transfuzija, pa je bilo bez cirkulacije, bez dovoljno krvi i napravilo je da oba bubrega već u prvom danu života nisu funkcionisala, nisu postojala. I to dete smo mi 5 meseci dijalizirali na našem odeljenju dok nije stiglo do 2 kilograma. Do 2,5 kilograma kada smo mogli da ugradimo peritonealni dren za kućnu peritonealnu dijalizu. On ima sad 14-15 meseci i čekamo da još malo poraste pa da uradimo transplantaciju bubrega. Tako da, i jedan koncept jako bitan koji pokušavam da im predočim, a to je da preterminske bebe su nežne i žele da budu u tamnom, u ćutljivo, da nema buke, da nema ničega, da bude ok kada je beba zdrava. Preterminska, pa mali suplementacija kiselnikom, pa dobro, sve to, ne samo mala, polako sazreva i to. Ali ako imate bolesno jako dete sa infekcijom i to, onda morate invazivne procedure da radite. Bez obzira što su oni ispod kilograma. Ispod kilograma. Vi morate to da odradite jer je to princip rada intenzivne terapije. Добро, сега ќе ве прашам нешто сепак е поврзано со ова, но ваша еве препорака во близина треба да се гради катна гаража. И таа катна гаража гледа точно под прозорот на интензивната нега. Дали таа бука може би им смета на... Бука se uvek smeta. На новороден живот. Buka smeta, drugo, znate, nekada možete da napravite izolaciju u okviru same bolnice. Nemaju najobičnije peškire da zamrače inkubatore, nemaju, dobro imaju kapice i sve to, ali
Ima tako tih malih sitnica koje bi mogli donatori, ti ljudi koji su humanisti, koji žele dobro svom narodu, jer pitanje neonatalne intenzivne nege je nacionalno pitanje. Kao što vi imate, verovatno, u nekim delovima Makedonije manje rađanja nego umiranja i negativan trend, tako imamo i u Srbiji. Mi to zovemo belom kugom, verovatno i vi. Dakle, ako već imate ljude koji raspolažu sa sredstvima, neka kupe, neka donesu, ne moraju da daju novac pa da se pita neko gde je otišao taj novac. Izvolite kupiti, imate pravo da uzmete i da obezbedite. Znači, od potrošnog materijala, od obezbeđivanja tih inkubatora sa tim prekrivačima koji će ih zamračiti. Imate specijalne kapice da to bude i negde i akustično izolovano. Znači, uradite to. Sad da ja da ne ulazim ko je projektovao garažu i ko je dao... Ne, nema da navleguvame po to, nego... Ja pričam samo o tome da... Zato ja i razumem ovde probleme, jer i kod nas se dešavaju takvi problemi. Vidiki, svega je moment od koga se rešava to, a da li im šteti, da li je podobro da se trgne po natamu, da se... Ja znam, ali oni ne mogu na drugo mesto osim tu. I vi možete samo da se potrudite da im što bolje uslove omogućite. Kako Srbija uspija da je namali smrtnost? Mnogo smo radili na tome. Mi smo 1994. godine imali ogromnu smrtnost. Kad kažem ogromna smrtnost, ona se kretala između 12 i 13%. To je bilo poražavajuće. I onda smo krenuli sa jednom, da kažem, edukacijom kadra i sa standardizacijom. Znači, kako se vodi trudnoća, kako se radi porođaj, koje su ustanove koje prihvataju, tačno odredili ustanove koje će se čime baviti, koja je sekundarna, koja je tercijarna, gde će se šta ulagati, gde će ići ova vrsta aparata, gde će ići ova vrsta aparata. Odredili te prioritete, radili puno na edukaciji sestara, način na koji prilaze bebama, aspiriraju. Imamo i mi problem sa brojem, ne toliko izražen kao kod vas, ali isto. Lekari su isto i kod mene opterećeni, nas 8 smo dežurni celog meseca, mi se vrtimo u krug 24 sata. Ali smo negde uspeli da sa tim celokupnim sistemom, stalne edukacije, onda licenciranje mora kroz te, morate da imate, da ste prisustvovali sastancima. Organizujemo sami sastanke, recimo na mojoj klinici mi organizujemo već godinama unazad kontinuiranu medicinsku edukaciju, znači prolazimo kroz sve aspekte još jednom. Drugo, mi dobro sarađujemo, možemo da se volimo ili ne volimo. Ono što je jako dobro, što kada imate konkurenciju, vi se trudite da budete sve bolji i bolji. Ako nemate u okruženju neku kuću koja vam je približno ista ili bolja, vi onda se negde uljuljkate, znate. A ja imam u Beogradu Institut za majku i dete. Mi stalno jedni druge teramo da budemo što bolji. I to je dobro, to je jedna stalna pokušaj da motivacija. Ne zato što je nama stalo da budemo najbolji, nego da stvarno obezbedimo maksimum u svakom, i da i institut i mi imamo u svakom trenutku mogućnost da na isti način lečimo dete. To treba da promeniti u načinu. Znači, nema tu separatisanja. Dobro je da se separatišeš do određene mere, ali kada ja nemam mesto, ja okrenem moju koleginicu na intenzivnoj nezi na institutu i kažem, pomagaj, moraš da mi primiš ovo dete ili ona meni. Tako da, dosta komunikacije. I, naravno, kažem vam, sestre su prošle kroz edukaciju, mi smo prošli kroz edukaciju, angažovali smo epidemiologa, prijavljujemo bolničke infekcije, svake nedelje se uzimaju brisevi, uzimaju se iznenadano brisevi,
kada govorimo o infekcijama, jer one najviše odnose bebe u stvari. A onda anomalije, sve se dokumentuju, svaka anomalija mora, ovde je bitna i dijagnostika, znači ginekološka klinika je negde ginekološka klinika. Sad, da biste vi slikali dete, zovete rentgen službu, pa ona dođe, pa slika, pa treba 3 sata da se razvije snimak, donese snimak, idemo na to da se nabavi digitalni rentgen koji će ubrzati taj ceo proces. Da, ima i trenutaka kada oni to stvarno brzinski urade, jer kažeš pa ovo mora hitno i za 15 minuta, ali kažem, negde treba u organizaciji, ima stvarno mogućnosti, mislim, sve to moguće promeniti. Вие работите на тоа кај нас, но од друга страна потребно е да се набават некои работи, потребна е поддршка од Pa ja lično mislim da ako su me angažovali kroz veoma otvoren razgovor, ja sam bila više nego otvorena. Mene ne zanima novac, znate, ja ipak imam neku reputaciju. Meni je bitno da opravdam očekivanje. Ne želim da, a pogotovo ne prema, prvo radi se o narodu koji volim, ja se lepo ovde osjećam, kolegama koje su više nego korektne, a na prvom mestu deci. To nema šta da se onda dalje raspravlja. I to nema cena? Ne. Добро, ние очигледно преспавме еден период од 10 години и ги сокривавме проблемите под тепих. Ја сокривавме таа смртност која изби таму некаде на некои листи во Европа, па си искачивме на прво, па на второ место. Дали очекувате со ваша помош и со слух, доколку има слух од надлежните, дека ќе почне да се решаваат проблемите, иако веќе има некои подобрувања? Има помака, zato što evo sad trenutno šef odeljenja intenzivne terapije, doktorka Elizabeta Petkovska i sad šef odeljenja intenzivne terapije, a doktorka Renata je intenzivne nege, pa onda tu ima i neonatologa, pa postintenzivne, tako je koncipirano. Rade na tome, učestvuju aktivno i već su krenuli sa nekom vrstom reorganizacije, tako da tu sam samo da, eto, pripomognem još dodatno. I da koordinirate, da ги držite, работите. Pa, da, nadam se da imam to je menadžersko iskustvo malo više, pa onda a i prošli smo kroz iskustvo, pred se вашето iskustvo како лекар и педијатар, пулмолог. Јас ви благодарам на разговорот. Hvala puno na prilici da nešto kažemo vezano za to. I još jednom apelujem, ako neko može da pomogne vezano za bilo kakvu nabavku, neka se obrate na kliniku. Dočekat ćemo ih obručke. Да, еве ова е повик до сите донатори, до сите добри луѓе, да помогнат на клиниката за гинекологија и акушерство, бидејќи тоа е од национален интерес. Da, i mislim, држави, тоа е иднината на a pogotovo apelujem na farmaceutske kuće i druge kuće koje se bave uvozom lekova i registracijom, da još jednom preispitaju mogućnost da se određene stvari nabavljaju onako kako bi trebalo da se nabavljaju u svakoj modernoj državi. Makedonija treba da bude moderna država. Благодарам. Hvala.